यूक्रेन की बेनिसिया सिटी रशिया मिसाइल अटैक तौखिबदगे मियोय कुलुमदोय सिख्रे अदुगा कया अमना सोकले। यूक्रेन की बेनिसिया सिटी रशिया मिसाइल अटैक तौखिबदगे मियोय कुलुमदोय सिखिबमदे कया अमना सोकपन नंगहनख्रब मतुंगदा सिटी अदुगी लंबी सोरोकसिंगदा मियामना सेंगदोखिबगा लोइनना लैखिद्रबसिंग अदुगी मफमदा अवाबा फोंगदोखरे। सगोलसेल नुमित यूक्रेन की बेनिसिया सिटी लैबा ऑफिस की बिल्डिंग अमदा रशिया कापसिलक्पा मिसाइल न पानखिबदगे मिसी मीना की थौदोग अदु थोखिबने। ब्लैक सी लैबा रशियन सबमेरिन अमदे कैलिवर क्रूज मिसाइल सिंग अदु लॉन्च तौरखिबनि हाइरे। हंदकी चयोल खरगी मतम असिदा रशियाना लॉन्ग रेंज मिसाइल सिजिनदुना सिटी की मी सिल्लबा बिल्डिंग सिंग द अटैक तौबगी थवोंग सिंग अमा चथरकले। रशियाना मिसाइल अटैक तौखरबा मफम अदुदा रेसिडेंट सिंगदसु टेडी वियर अमदे लैना सिंगबा थमलगा मैक्सिव मेमोरियल अमा साखे। रशियन मिसाइल अटैक चथरखिबा थौदोक्ता सिख्रबा मियोइसिंगी मनुंगदा मासागी चही मरी खक्ता ngairibe नुपी मसा अमा याउख्रे। माकी ममा इरिना दिमित्रेवाना यामना लुबा फिबमदा सोकापन नंगख्रे। महाक हॉस्पिटल दा लाइकनरे अदुबु मचा नुपी सिबगी पावसी तंबा थोकलगदे महाक पु अमुक सिखिगदरा कीबदगे मंगोंदा खंगनबा लैत्रे। महाक ममाई ममित मबुक अमदे मथबा के सरुक्ता मैना चाकथोख्रे। अखोइना महाक के ऑर्गन सिंग अदु निंगथीजना फोर्चुनदुना थमली हाइना वेनेसिया इमरजेंसी हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर ओरेबा ओलेक्जेंडर फोरमिन फोंदोखे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की की लोइना बे ओलेना थारखिबा वारोल अमदा हाइरिबना महाक नुपी मचादु मसक खंगे। महाक नाम सोइरबा अंगांगसिंगी ग्रुप ता चल्ले। महाक फर्स्ट लेडी का लोइना क्रिसमस की ऑर्नामेंट सिंग अदु मसु संजिल्ले। ऑफिसर क्लब के यूम रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री हाइखिबदा मिलिटरी ऑफिशियल अमदी फॉरेन आर्म सप्लाई की मरक्ता खुदोंग चादबा थवोंगसिंग अमा थेंगनरक्पा मतमदा मतौ करमना मायोकनगदगे हाइबगी वाफमसु याउरिबने। यूक्रेन की माइकैदगी हाइरिबना क्लब असी कल्चरल सेंटर अमा ओइना फंक्शन तौवे। बिल्डिंग अदुदा मी लैनबा यूम कमर्शियल ऑफिसर कंसर्ट हॉल का थंगनना लई मनाक नकपदा लैबा मेडिकल सेंटर अमसु अमांगता थोकले। प्रेसिडेंट जेलेंस्की रशियाबु टेरोरिस्ट स्टेट अमा ओइरे हाइना फोंगदोखरे। यूक्रेन की खाथंगबा सिटी माइकोलावदा लैबा अथॉरिटीसिंगना फोंगदोखिबदा रशियाना ngarang नहोंगना स्ट्राइक चथरखरे। मसिदा मियोय अनिदि असोगपन नंगले। मई चागलबसिंग अदु मुथननबगीदमक फायर ब्रिगेड की कांगबुसिंगना यामना कन्न होतनै। नाकल अनिमकी इ तानबगी थवोंग लैबा तारबसु हंदकी नुमित खरनी असिदा यानबा अमा पुरकपा याना लैरे हाइरे। यूक्रेन की बेनिसियादा थीबहुंबगी ऑपरेशन सिंग मखा चथरे। अंगांसिंग यावना यामद्रबदा मियोय कुलहुमदोय सिखिबा रशियाना अटैक तौखिबा मयाई थंगबा सिटी बेनिसियादा यूक्रेन की रेस्क्यूअर सिंगना ngarang irai gi ayuktasu thibahumgi operation sing makha chathare। रशियन गोल्ड टारगेट तौगने यूरोपियन यूनियन ना मथंगी सैंक्शन पैकेज दा रशियन गोल्ड एक्सपोर्ट सिंग दा टारगेट तौगनी अमदे मधु थादोकनबा लंबी सिंग खुदिंगमक थिंजिनगनी हाइरे। श्रीलंका दा थोकलिबा क्राइसिस से सेन पुथरबा पाकिस्तान दा वार्निंग की सिग्नल थाबगुंबने एनालिस्ट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अफम थादोखिबदगे प्रोटेस्टर सिंगना गवर्नमेंट बिल्डिंग दगे मपान थोकनखरे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजापाक्साना फम थादोखिबदगी प्रोटेस्टर सिंगना गवर्नमेंट की बिल्डिंग दा संगसिनदुना लेरंबदगे मपान थोकनखरे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंगदोकले। यूक्रेन दा सेपरेटिस्ट सिंगना फाजिनदुना थमलखिबा ब्रिटिश मसा पाउ उरे सिरे। यूक्रेन दा रशियाना सौगलिबा सेपरेटिस्ट सिंगना फाजिनदुना थमलखिबा ब्रिटेन के पाउ उरे सिख्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंगदोकले। हौजिक मसागी चही 95 सुरबा पाउ उरेगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगबु यूके फॉरेन ऑफिस ना कंटेक्ट तौखिबा मतमदा महाकु यूक्रेन दा सटखिदनबा हाइजखे। यूके की फॉरेन सेक्रेटरी लिज एक ना हाइखिबदा रशियाना महाक लैखिदबगी मतंगदा मदुगी दायित्व पुगदबनी हाइरे। यूके नसु यूक्रेन अमदी रशियादगे रिपोर्ट असगी मतंगदा सेंगदोरंगनबा तक्सनखे। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO गे माइकैदगी हाइखिबदा मखोइना रशियन एम्बेसडर एड्रेकेलिनबु हिरम असिगी मतंगदा सेंगदोकनबा समन तौख्रे। पाउ उरे हाइरिबा मियोय असे ब्रिटेन गे CCR दा लैबा मियोयने। महाक अप्रैल थादा यूक्रेन की खा नोंपोक थंगबा जापोरिजिया की मनाक नकपा चेक पॉइंट अमदा फाजिनखिबने। एक्यूज असिबु मार्सेनरी नि हाइना मराल सिखे। महाक सेल्फ प्रोक्ले ओइरिबा डोनेक्स पीपल रिपब्लिक DPR गे कैप्टिव ओइरिबने।
mahak lanfamda nupi ama rescue taunaba honabada phajankhibane. Pau uregi mama Linda Ure na haikibada Russian separatist singna Ukraine da phajinduna thamkhraba mahaki machanupa gidamak nungnangba poe. Mahak type 1 ge diabetes ki laina chenba maram oiraga insulin kapagi tangai fadaba leiribane. Machanupa na Ukraine da sanaba thorang tawrakbada mahakna ningba kaiba pokhi haire. Kilometer 10 sangba human chain semduna Dalai Lama bu Ladakh to okre. Kaisum sangda thamkhrabi mahairoibu court na exam thabagi ayaba pikre. Assam ki nongpok thangba sarukta leiba Golaghat district ki local court amana mi 19 dage kaisum sangda thamlakhiba Basasri Bura Gohai Kaube mahiroi nupi ama mahaki degree second semester exam gi appear tawba yahan khre. Mahak bu phajinduna thamlakhiba se leiwa ki mayokta lalhau ama chathanaba saireng ama irui haibagi maral dane. Mahak Jorhat district leiba DCB college ta mathematics ki mahiroi amane. College adu Dibrugarh University da affiliate tawbane. Masagi chahi 18 surabe Basrina Golaghat district and session court ta wakat ama thaduna jail gi authority gi khuthangda mahak July 13 tagi haugadaba exam da appear tawnabagi ayaba piu haikhe. Court na jail authority singda jail dagi examination center fawba exam thaba chatpada matik saba police escort pi na bakhangan khe. Jorhat da leivi Basri Golaghat district ke Uriyamghat ke mahaki marup amagi yumdagi me 13 ta fagat khe. Madu social media platform da saireng ama thagat lobagi ne. Saireng adu da mahiroi nupi aduna athingba thamkhraba laloglob Ulfa Aibo saugotpagi warol phongdu I haikhe. Me 19 da police na mahaki protest poem sing adu mahaki social media account sing dagi lokthokhan khi adubo numit adu da mahakpu phajinduna thamkhe. Assam police na sinkhum manadaba warol kaya mahak phawgi maramda phongdokhe. Special Director General of Police Law and Order GP Singhana haikibada mahaki Facebook ki page adu akakna bumongda state ki mayokta lal haunaba paujel pi bani haire. Mahakna lup adu da yaukrabade kari oirakani khangba ngamde haire. Pakistan da nupa amana masa singi mitmangda masagi nupi bu ising da phutlaga hatkre. Yamna tangna thokpa thamoi sokningai oiba thodok amada Pakistan da mapuroiba amana mahaki nupi bu achoba patra amada hapsinduna ising haijillaga maijau thagatuna phutlaba matungda hatkre haire. Pakistan ki Sindh province da thokiba thodok adu mabani na poksaba masa taruki mitmangda angang singi mapa aduna mama bu hatkibani haina media report amana phongdorokle. Nargis Kaube leikhidраbi adugi haksang haukiba yumsa kaisa numita police na phangba ngamkhe. Sindh province ki manungsana leiba Gulshan E Iqbal area gi private school amagi saksangda achoba patra amagi manungda police na Nargis ki haksang adu thengnarkhibane. Mahak mapuroiba aduna numit adumakta da futlaga hatkibani haina agency na phongdorokhe. Police ki paw matungina Bajaura agency da leiba Asik Kauba mapuroiba adu hanana school adu da watchman oina thabak tawrambane. Mahak matam adu da school adu ge servant quarter da thama panlom leirame. Tamthirba thokdok adu ki matungda Asikna pikliba macha ahum puraga lord khre haina leikidrabe. Victim adu ki chahi 15 rom surabe macha nupi na police ta complain tawrakhibane. Agency na phongdorokpa matungina district state ke senior superintendent of police Abdur Rahim Seraji na phongdokhibada leikidrabe aduna thanamba ngang ahum haujik police ki custody da tek ta kaidana changjafam laholle. Makhoi singdu ngasi phawba masada akiba phawbadage thak nikpa amasung mi uba yadabagi phibam mayoknare. Leikidrabe adugi haksang medical legal formalities sing pangthoknabagi damak police na Jinaha Postgraduate Medical Center da thamkhre. Ahanbagi wena thijinbada amadi nauriba ngang sing aduna phongdorokpa statement gi matungina tamthiraba mapuroiba aduna ahanbada mahaki nupibu mona namsinduna sor phulhanduna halaba matungda maijau thagaliba chauba patra aduda amuk hapsilaba matungda patra aduge makhum khumjinkhibane. Leikidrabi aduge makhong namasu haksangdage tongan taduna leirami haire. Kari maramgi damak mapuroibana mahaki loina bi adubu hatkibano haibadugi matangda haujik phawbagi oinadi chapchana khangba ngamdre adum oinamak mahaki nupi aduna aranba mawongda mapuroibaga aronba mari thamsi yadabadage sor thinganduna hatpa oirambasu yai haina chingnare. Thokdok adugi matangda case ama register tawkhibaga loinana suspect adubu phagatnabagi damak police na thiba humbagi akanba thabak laukhatpa haukhre. Ngasi dagi sahi 13 gi mamangda haibadi kumsing 2011 ge November thada
Mafam aduda yumbalabi nupi amana mahaki mapuroibabu hatlaba matungda nupa adugi body partsing thongduna chanaba hotnarambagidamag pulisna fagatpagi thogdoksu leikhravane. Mahaki ayaba yauduna mapuroibana atopa nupi luhongnaba hotnai haibagidamag mapuroibabu hatlambane. Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatsari.